Agpakata ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Sa luwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palupusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Dear Tia Sofia, nakapagsuratak tadaanak mo iti pakasaritaan adyak tu malipatan nakaibati iti recuerdo. Kidawak nga ilingiddak iti nagan a Rosalie. Adaan ako niti asawa, Tia Sofia. Agtawa na kita niti nasurok a 40. Babasit pa'y dagiti anak mi, tanaladawak anaganak. Di kayat ko asalaysayan, kat idi asawa mi paylaang. Iti nasingpet, kan napakumbaba akatakta ko nainay ko. Kan no kasano, anak ilangan na kadagiti na kaikamangak. Noon niya dagiti paspasamak, isumante na krukyan asalaysayan. The pain is here in setting free. Ano santa kumapay lang ti makipagnad iti pamilya. Kabayatan na saan tapay nakabalay, Rosalie. Saan pa'y ngamin anabingay ni nanang dagiti tawid mi ngagkakabsat. Saan ka madanagan, Celso? Maawatak. Dahi tama tinagtulagan ta sakbayan na tulag ti panagkasarta. Nasaysayat matlaang no maadaan ta iti bukod abalay. Aniya at tawid ti ibagbagam Celso. Aging ga asibibiyagak nga inayo. Awan ti maurayo at tawid ngagkakabsat. Nanang? Ngumno kayat yo. Uray tadamot na parwad yo iti nagkasar kayo. Gumatang kayo iti pagdiswan ti balayaw. Pagsaritaan min tupay anaimbag nga agasawa day tabanag, nanang. Sumupiat ka di ti asawa. Si kaki din alalaki ti parukmaan na. Loko. Saan ka sumumpiat, nanang? Noon niya tinagtulagan may agasawa, iba gamin to kada kayo. Rumbaglaan! Saan aga po tagasawa kayon? Mabukudan niya hindi agdesisyon. Ay, kung naglakit din noon niya ti masayup ka na panglo. Ni Flores mapigayam nga ading ni Celso. Apo, nagarjud lakit din daytoy. Naimbag man, tamadama ka ang lablaba man ng Rosalie. Pakilabam man dito badok. Igalgal mo, tapno saan nga anala ka madadaan. Sige, edi sumnatan. Tapno sana maitipon ka dagiti kolor alablabaak. Anya nga tano, iyo namon alabaan dagitoy. Masapol mo ka di una yan? Anya mo tayo asaludsud mo manang Rosalie. Ibagam no masadut ka, tay palabak iti sa bali. Nadaldalos pa iti labaan, ti pagpalpalabaa. Muti nga ro dan talaba akon. Mayat ka matlagayam. Adupay lasaom. Sino da ka di? Kan anya ti masapol yo? Siyak ni Joey. Nubiyak ni Florence. Katsika, sino ka? Ay, siyak ni Rosalie. Ti asawa ni Celso. Anya kaya Rosalie. Adano na mitisalas ni Joey. Ikalamabainan na pagtaktak darabi ti Rigaw. Dumanon kayo kano, Joey? Naimbaga malam yo, nanao siyang. Nagkapwa kiti pagtrabaho ni Florence. Nakarwar ka nun. Saan pa'y matasimang taot? Ang mga no adapay di magasan na. Urayo maong. Nanang agsarsarita ko kini Joey. Inak mangalay ti pagpalamiis na. Itay ka kumapay lang ang nagtignay Naimbag ta sa anak anauna na nagsaw. Ay, dati kam din nalipanag. Kapit pa nagdardaras ko.
Gimatang la ko man iti pangrabyan tayo. Narikat, nagsarsarita ta, ngawan pagsangwan na. Ano saan talangan na ito, Silso? Inton maminsan, agpaparti akit kalding. Pagustuhan ka. Ang basit lang, Joey. Wino pawilan na ka ni Rosalie. Yakman amoy ti day tanga ipag ko, Joey. Sige, panahon kayo pa kini Joey, Celso. No, Jack pa'y nagsao. Saan ka kumapaya ng rik na? Mabalin mo't lahat na makisangon ni Rosalie. Aglalo no uminom mo't tapno may ti pa nagsasarita tayo. Plano mimot ko man tagkasar ka ni Florence. Ngam kahit ko, agbalik kami pa eh. Naglaing ka na babae. Ha? Kayat mo nga ititawid mo adaga ti pagbalayan nyo kini Celso. Tapno nawaya ang maaramid mo ti kayat mo. Tapno maander mo ti asawam. Kan ti pamilyam ti may ranod iti sweldo ti asawam. Awan ti kasta pang panonotek nanang. Saan asya ka bakbakitan ti ulbudam? Hoy, sika, Rosalie. Ah. Apay nag-apaam ni Nanang. Ne, saan ko nga paapaan ni nanang? Adala pagsarsaritaan ni. Talaga akit di nga ulbud ka, babae. Asino ka kumaamang tangtangsit kininanang? Nay kamkamang kalaang. Wan, naikam ka mga klaang. Nga maawan ti dakas ngar aramidag. Magagat ka makisinong bata si ka babae. Sige, aramidon nyo ti kayat yo. Ngam kasaritak ni Celso. Ay, siya akong di makisarita kini Manong Celso, Nanang. Awan talaga tibain mo a babae. Kaya't yu ti agbalay nga agasawa ngam rigatem ti gumatang iti paset ti sular. Awan lang aron ti matawid ti asama. Dayta ti tandanam. Ay, sabtek la ko man ni Celso itay. Nga minunaan na ko ni Florence. Ti amuda siguro katagay pulo nga kiti asawak. Kasarita mo man tinalay nga asawa Manong Celso. Aday ta. Ang tangsita na kiti ni Nanang. Ay, aglablabustan. Anya tinagapaan nyo kini Rosalie? Talaga si ka. Ang muklatan ani Rosalie ti kanunungam. Mabuting ka amawanan iti asawa. Anya day ta nasasawan ti ipag ko. Si kamot ngamin, Celso. Mayat ka nga ititawid ni Rosalie ti pagbalayan yaw. Ay, Plano pa lang data, Nanang. Indaya nga ti katugangan. May samot na ijay a konsentidor. siyak lang aro din tinagbalin na dakas. Iramraman da pa iti pamilyak. Rosalie, nalawlawa ti panakaawat mo. Sikala ko man ti agpakumbaba. Tapno awan ti masasao ti pamilyam. Santan nga ituloy ti plano ta. Uri tawan pa anak ta. Palubusan na kagtrabaho. Tapno matulungan ka nga agkurnong iti igatang ta iti pagbalayan ta. Nakarumat ni Nanang. Anak-nak. Imbis a patawidan na. Mayat ka nga rod, asabali ti makagatang iti sularyo. Sana mabalinday ta, Rosalie. Awan sa bali ang makagatang iti dadduma apaset ti sular. Sana na inkalintagan agumatang ag iti pagbalayag. Aging ka si bibiyag pa iti inayo. Saan niya ang masupyak nga agkabsat no anya ti kayat nga ngaramidin kadagiti dakayo. Day ta nga mintisan na panunot day di tatang. Biningay na kuman titawid mi. Saan na dita ti panunutem, Celso? Ti ibagbakan ka ti panunutem. Palubusan na nga agtrabaho. Na madiday to yan. Kasta unay lakit din na panagardyod mo. Hasino ti paspasirigam tapay adi mo mapanawan ti sarmeng. Awan ti paspasirigak akasi ti kunayo tamapnel kak iti asawak nanang. Ngamitangal daw ti panangrugik iti simrikak at trabaho. Katapay ang masapul ngagtrabaho ka. Saan ka kadi amap na kiti sweldo ti anak ko? Day takit adu unay ti kapritsyom. Sana day ti makagapukan awan kapritsok nanang. Makita yung matasan kami nga gatgatang iti urian niya di tangali kamon. Gapo, taiyimot mo ti kwarta ti asawa. Di mo pa'y kaya tagparanod. Nanang,
Gusto dahi ta pa nagsasauyon kini Rosalie. Nagtulak kami nga asawa. Nagtrabaho pa ila ang kabayatan nga awan pa anak mi. Para iti masakbayan mi. Dayta ket, takanunungam ti aramid ti asawam. Awan ti dakas nga aramiden ti asawag, nanang. Ay, naritnak ti bandok ko. Matagayam sa nga ili na nanang kan Florence. Tatita nga tati dadakal ni Joey. Rosalie, apay saan ka nagtuktok? Eh, pasensya kayo nanang. Daddy, Mami, agyaman at tay manugot kayo iti kalikago mo kini Joey ang nagarbo ti kasarmi. Rumbang laang. Maminsan lang ang kasarta. Grande. Ado ti kagayam ko, akayat ko nga awisan. Excuse me, magnaak lang bit iti sangoyo. Manang Rosalie, mabit lang. Payasan kaya nagkuyog kini Manong Celso? Kahit kano ang mama mo, dagiti dadakkel ni Joey. No matuloy ti plano dadade a negosyo. Agtrabaho lang ni Celso kada kami. Dakdakkel ti sweldo na. Kalpasan ti sumagmamano atawan, matong palmatlaang ang tinabayagan na plano ta. Apa nagpatakder tayo ti bukod ta abalay. Naimbag ta, naalukoy ko idin ni nanang. Ket pinatawaran na. Ay, awan lati patag ko nga anak na. Isumot. Celso, ni Joey. Saan naman nakaduha ni Flores ngayon, May? Kabarbaro man ang tilugan da ito yabayaw ko. Umay man nga tan agpasikat. Naimbag. Ta saan asimuro ti kabsat ko. Day tamat lagoy uyot yan muna. Oh! Nagpatpatakter kayo gaya man ti balayo. Dakdakkel mo labasit ng maubong ti baboy. Kwa, naimbag lang nga da pangrugyan mi Joey. Nagbalay kami kumaka ni Florence. Nagdakkel mo ti balay mi. Ngam planok ti gumatang ti balay ti subdivision. Ijay tarlak. Saan mo gaya makaduha ni Florence? Mailiw kan sa matitiipag mo. Adotar aramidin na dayay. Kalata kas lang maulawak. Sige Celso. Ituloy yung eksersarita. Maditilik na. Mabaybay am samat ngamin bayaw. Pabisbisin am samat ni Abirat. Kunayo nga ta, jak maamuan. Naira na kano ang nakainom ni nanang, idi inalukoyo na ilaklaka na tilako na adagaan nagbalayan nyo. Jack pa'y nakita ni nanang ngay minom itinasanger Florence. Kat? Da kami nga rod kini nanang ti pagbalinam nga ulbot? Awan ti amo kiti bagbagam. Florence, anya ka diti pagsumsubangan nyo kin Rosalie. Daimbag, tadimteng ka manong. Manang guntaway ka. Isublim ti kurang ti pinagbayad mo kini nanang. Anya kurang? Nalakaunay ti panangilako ni nanang kada kayo tinagdiswan ti mapatpatakder abalayo. Mangnayon ka. Siyak ti pangtadam. Ni nanang tirumbang akasaritak. Tila damat pakibibiyangam. Saan ka kuman na makipinapilit itikabsat mo, Celso? Pagsasaritaan tayo dahito tinatanang awagas. Ay sumatlagay makanayon ak nga ang ulaw. Naimbaglakit din. Tawan na ira na pasyente ti gayem ko a doktor. Magsilserbi diti ospital. Agdadagsanak gaya man. Ni Joey day siya. Ada ka duha na ang babae. Kapsat na nga ta. Sabay kumatasan na ka makita. Siyak tumanan ti agbalin at dakas. Awanan ka itibain a lalaki. Isumat lagayam adon Arabi adi ka imyan iti balay. Adda kagayam dita Angeles amang ikabkabalay iti nasigkugam a babae. Anya ti ko na Florence. Adda nasikugan ti lastog nga asawam. Hoy, sika babae. Anya ti pagmati daram dita? Kasangsangpot ko lang nga nagapu iti Dr. Florence. Ket di ka pailangan minsumrag iti kwartoyo.
Saan ka makibiyang? Kayat mo, tasi ka ti pagpupungtutan, ha? Ay, sige panahon kayo pa hinarod kin nanang Florence. Kas lang amin maulawa. Saan nga mabalin na ito'y nanang? Surutik ijay Angeles tewanan pa na lalaki. Ay na, day talaglas-las tog ti paglaingan day jay lalaki. Nanang, markaron sa matauyat yo. Ay, Celso, isublita lang ni di ospital. Madanagan nga rod, Rosalie. Sukatam ni nanang. Tayo pantay di ospital. Umay kayo, nanang. Masapol may pakita kayo man ng iti doktor. No, apa edi mo't laging bagan ta uyok-yuk. Rosalie. Nanang, apay nga agluluwa kayo. Mailiw kayo kadi ka ni Florence. Nawaga kidi. Saan na kasi nung batan? Mabainak launay iti asawam anak ko. Nakaruti panangiruruman ko. Ngamda kayo matlagayam ti makasaraday kanya. Nanang, saan ko maaday ta ti panunutin yun? No, di kat ti salon at yo tinapatag. Ipanda kayo iti doktor. Kalpasan anaimbagan ti katuganga kiti sakit na tia Sofia, namimpinsanan ang nagbaliw ti trato na kanyak. Banak apakaragsakan mi nga agasawa. Isubli na kuma ti pinanggatang mi iti nagdiswan ti pinatakder mi abalay mi, ngam awan mat mabalinnan nga isubli. Binaybayan milatan, tati napatag, nasayaatan tilangan-langan mi. Tingarod ibilang ko a rekwerdo kat awan sa bali no saan at ibalay mi. Alakastan, tia Sofia, agyaman na kitin kay panangidrama dito'y surat ko. Tuy pagayam yo, Rosalie. falling apart, gone somewhere. Napintas ti pakasaritan ti biyag mo ngayon ka, pinaidrama pagayam Rosalie. No apay kitdi, kagangaysan, aman mano ti agkatugangan nga agkasungwan. Kastaman ti kunati dadtuma, abanag akasla agpay sumat. Alangarod pagayam Rosalie, agyaman kami itin ka panagsurat dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan tinay drama asurat ni pagayam Rosalie. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida.